Nelegalne agencije su jedna bolna tema za nas u Srbiji, mislim i na Balkanu i u celom svetu, jer mi kao legalne agencije moramo da plaćamo porez, a oni ne. Samim tim su oni u jednoj većoj prednosti od nas, ali postoje puno stvari koje mi možemo da naučimo na njih. Prva stvar jeste fleksibilnost u poslovanju, druga stvar je blizak odnos sa klijentima, treća stvar je kreativnost ponude koju dajemo, marketing i vidljivost je jedna od najvažnijih stvari koje možemo da učimo od njih i efikasnost u troškovima. To su 5 stvari koje bih ja izdvojio danas da vidimo da li mi možemo stvarno da učimo od njih, ne samo da ih kritikujemo. Prva stvar koju bi izdvojio jeste ono što sam rekao na početku, to je fleksibilnost u poslovanju. Kod nelegalnih turističkih agencija, one su neretko vrlo male, postoji u manjim gradovima ili većim i nevidljive su za inspekciju prilično. I to njima dozvoljava da kreiraju ponude koje odgovaraju određenoj grupi ljudi, poslovnim ljudima, na primjer, i tako dalje. I oni često menjaju svoje planove, a nismo kao mi, kao ozbiljne agencije koji moramo svake godine da imamo godišnji plan poslovanja. Druga stvar jeste blizak odnos sa klijentima. To je ono, mislim, što je jedna od najvećih stvari koje mi treba da učimo, jer u Srbiji su sve agencije srednje ili male agencije. I jezgro poslovanja, našeg poslovanja jeste u stvari da mi uspostavljamo ličan odnos sa našim klijentima. To nelegalne agencije uspevaju na vrlo dobar način, tako što direktno poznaju ljude, poznaju firme, poznaju organizacije i tako dalje, pa samim tim mogu da uspostave takav kontakt. I to mi kao legalne agencije treba što više da usvojamo. Treća stvar jeste kreativnost ponude. To je ono što možda i nas najviše sprečava da odstupamo neki naših planova. Nelegalne agencije često koriste neformalne oblike transporta, niskobudžetne agencije, vozove, autobuse, redovne linije i tako dalje da bi pravili svoje aranžmane, dok mi uvek koristimo one ozbiljne kompanije koje su dosta skuplje, a nekako smo uvek u nekoj zarobljeni u tom načinu razmišljanja da određeni program putovanja mora da bude kao što je bio pre 10 godina, dok oni potpuno drugačije razmišljaju. Takođe, ona stvar koju sam pomenuo jeste marketing i vidljivost. Nelegalne agencije imaju mnogo jači i razvijeniji marketing od nas srednjih i malih agencija u Srbiji koje poslujemo legalno, samim tim što oni možda imaju više novca, što znaju, imaju više veština u tom polju i njihove Instagram stranice su mnogo bolje, mnogo lepše izgledaju i mnogo su iskreno privlačne. Tako da mi moramo da učimo na taj način da naše Instagram stranice, naši sajtovi budu dosta privlačniji nego što su sada. Takođe, efikasnost u troškovima je još jedna stvar koju treba obratiti pažnju, jeste da takve agencije, one pokušavaju na svaki mogući način da uštede kako bi profit povećali, dok kod nas mi imamo nekoliko radnika, pa moramo sve to da razvučemo, da pokrijemo plate i tako dalje. Tako da mi treba da razmišljamo u tom smislu da što više smanjimo troškove, a da više zaradimo i da, na primjer, što više uključujemo trendove AI, odnosno veštačke inteligencije, da usvajamo digitalizaciju turističke agencije, da imamo bolju ponudu online, kako bi bili konkurentni sa takvim agencijama. Mislim, ceo ovaj snimak ne odnosi se na to da takve agencije treba da postoje. Naravno, turistička inspekcija treba da radi svoj posao i da ukine takve agencije i da svi treba da budemo na istoj razini. A samim tim treba da učimo od njih, da znamo da od ovih 5 stvari moramo da učimo. Znači, prvo, marketing, da nam bude bolji i lepši, drugo, efikasnost u troškovima, fleksibilnost u poslovanju, kreativnost ponude i generalno prilagođavanje i blizak odnos sa klijentima.